بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا منكم آت دوه جريغون أشجعت بفلنا بدل كلني خطبائنج مولين برنامج كايكيغا يوتون أرمن ميرين بدل كلي خطبائنج تيريسونا برنامج إكيغا أرمن كم هفتاجس موضوع كم جنستني هفتاج هكور خطباج موضوع يوتون أرمن ميريمي موضوع كم جنستني تقوى ورنكي من الله عندما كرا ميهو أرمن مي برنامج جم بدو ماعن مقصد كي تبفلنا هكور خطباج هندان أكل لدي فهكل باي مهم point تنون مهم نقطة تبفلنا هم جنستينو ما إكيغا وفديدارنا باي سؤال توجه جواب وست تبفلنا هم جنستينو أرمنج ميريج برنامج جبارو داعنا الشيخ محمد حليم شاور مرحبا هذا شيء من تيريسونا برنامج إكيغا كوريا ميدايروغا ميهفتاغا ميتي هما مي أرمن كمبيوترس مسلمون نبيتي هما هندان أكورنجه ورا مهم كاميك واق ميتي بينكو فأي من الله كماتين أرمن هندما كورو جنگنه هندما كو ألوغن منا إيجا سببون لبيجندا فائدة تاكي كباكم سكور كباكوني جن ستيفا فرت ما ألوغن مي كل من سؤال كي أرمن مي من الله هندما كورم جتيريجا كما مي ويسنالارو فرت ما أرمن كورن جامل مي نمادو ألوغن من مي إسلام كم جرukun تاو جتيري دهوانا ركوم مي فدا مهم ألوكامه ألومن مي كوراني الله هندما كورماتكا ألومن مي كان مي أتي نمادو قائم كوراشه ألومن ميتي من الله ألومن وحي كوراف ماني ألومن وفده سؤالكي نمادو كورما نمادو قائم كورما اتفاتكي كوباتو نمادو قائم كورما مي بونوني كون كما كتو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا انفرتما مي نمادو جواهك ديوم كوريجا أما بيان كل مهم واهك إنجي مي الله سبحانه وتعالى ماتين هندما كورون إنجينا ذكر كورون أي مي إيج ثواب ماتير بجنبه مي أدي الله سبحانه وتعالى مغفرة إبيك لبيجنده كمين إكمكي الله تعالى كيرت قرآن وحيك ربني إن المسلمين والمسلمات مسلم في رهننا مسلم أنهن والمؤمنين والمؤمنات أدي مؤمن أنهننا مؤمن في رهن والقانتين والقانتات كيمن تري في رهننا أنهن والصادقين والصادقات أدي تدوري في رهننا أنهن والصابرين والصابرات كتر في رهننا أنهن والخاشعين والخاشعات الله بروتوا في رهننا أنهن والمتصدقين والمتصدقات صدقاء كرة في رهننا أنهن والصائمين والصائمات أدي روده في رهننا أنهن والحافظين فروجهم والحافظات أدي إفتر في رهننا أنهن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أدي جنين الله عندما كرة في رهننا أنهن أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إبامهن مغفرة منك الله سبحانه وتعالى حضرته فافف السوما أدي بدو جنبا ماتوير بجنبا مي أجر إبامهن التكابية متاجا فأحق كل بين وكمكي بربا ورصفتك ميان مسلم في روده فما صدقاء كرما ميكا كانت تغير ذكر حساب الله سبحانه وتعالى ذكر كرما حساب إله بيان مكر والذاكرين الله كثيرا من لفظ بعد جنا ذكر كرم مي جنا كرنجه كمان جنا إله سبحانه وتعالى هندم كرم الله سبحانه وتعالى هندم كرم التقال هم كرا كم ألوكمكي أي إله سبحانه وتعالى هندم كرم كم ذكرك إله سبحانه وتعالى هندم كرم أوريها ألوكمك جتري بستيا بدارو يقطع نمادكي أي إم خاصة ألوكم ألوكم خاصة وبس سابت بس بهوري أي هوريها ألوكمك خلاف أخذ باقي سكان فا كربا في السه
mi huriha alukamaka khilafa e alukam fardu kurigin ay nabiy sallallahu alaihi wasallam mi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata mi ufullu mafahuga sida bas wahi korabagin e namadu fardu kurigin diye mi ummata fansas namadu ge thawabu libe fas namazu gotu هم إياكوجا مي إن ما ذكي قيام الدوهجا إم فرتما مي ألوكا مقترين إنسان حساب باللبه ألوكا كنت كي إنما دو رانغالوبون إنا جهين كان رانغالوبون بناوا سببك إن نما دو رانغالو وجه كمغوانما إنا جهين كان رانغالو وجه داني نما دو غوس وجه كمغوانما إنا جدين هوري كان تتبس داني هم غو إما algonme mi alukama meduga warabboda samalwa jehekame mi namadaki adi mi namadu mi ada nukofika mugawana namadu nukura kamugawana dinum berugen ingadane fada alukame ke evves alukame Allah subhanahu wa ta'ala ada kurve evves alukame e alukame ada nukurmugisabu دينهم بيروجن النودة نمادو نكرم فيها نمادو نكرم كي أي ميها كدينهم بيروجن هنجا ذلك هما نمادك أي قائم كرنجه نماد إيج وقوت التهوج برابر فريها ما هذا كرنجه على كمين أي نهار الله سبحانه وتعالى مي أمة النماد فرض كربي وقوت كان ديري قيام بجنبه ألوكم يجوتوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بمي بقولتوا كان ديريجين فرض كريفا ألوكم كي هم ألوكم مي إيجي بقولتوا نمادو بقولتوا أدا كورن جين خاص وتجنا نمادو بقولتوا كوري كلوا أي مسارك نيهك كوري كلوا أدا كوريجين نوي هم بتجيا بوي بقولتوا ثنا بس بيجن بي نماذج توجه بعوض توجه بهر ديكو من تكيه كنماذج توجه كبار هم بعوض توجه تريجا نماذج قائم كرنجه صفة كي خشوع التركة ما هم مؤمنون كصفة بيان كرم الله سبحانه وتعالى فرتمس بيان كرب فصفة قد أفلح المؤمنون مؤمنون كامل الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع التركة ما خشوع التركة ما الله سبحانه وتعالى بيروتي واميه جوتوغا نمادو قائم كرمي مجهني اما صفاغ علون مي نمادو ايغا باغوتوغا برابر ادا كرم ميكن نمادو قائم كرم نمادكي එහෙන් අලුකන්ත තක තෆාතුකම් අලුමෙ චබ්දා දෙබිකින් දිය අලුකම මි ඉෆාද මුහිම්මු අලුකමක මි komme sorakan hamalo menge gina bayaka faruwa kurave hama miha muhimmu alukamaka migota faruwa kuda kuraven dimawa sababaki kobato mi alumenna shogada me koloka bayam kore fansas namaduge sawabu fas namadun alumenna ba libigende maneki fansas namadun fas namadun alumenna mikan lui ko devwa fawaruge alumenna me wan wara bodu kam gotuga එහෙම කන්නේ ෆරුවා කොට එහෙම අසු කොබතෝ මේ සවතය කියලා මේ කියනතෝ මේකම රක්කාතේ ගන්න. අද නමාදග්ග මේ හේදවණි ඉසාලක ආමකෝ එම්මෙ දිගුකෝ බස් කුරාන ඉෂා නමාද. ෆතිස් නමාද දෙරකෝ බිම කුරුවාන අනේ ජුම්ලා කොබදාෆි. එකමකෝ ඉෂා නමාද මේ කියෝම් බස්තන් කොළ දිගු හතර රකෝ එම් තන් කොළ එකම දිහ මිනිටු ගෑ ගන්න කේ. දිහ මිනිටු එවර දිගු වෙනගෙන ගින ෆාරක නුදාන වරම දහාලිතක වෙන. එහෙම අසු නමාදිග වර කුඩ වගුතු කොළන් හේද කරම් මෙජේන වර කුඩ වගුතු කොළ වර මුලි මේ සබ්විස් ගඩි රබ් බලාෆිය ගයක් ගණක මේ බලා මේ කොම්ම නමාදක 10 මිනිටක් කිස් අදි දෙර කොෙන් නමාත අතවල කුරුස් වදන් තින්න කොෙන් නමාත කුරුස් වදන් එහෙම වර කුඩ වගුතු කොළ මේ හේද කරම් එකම කුවස් අලගොන් මෙන්නත් එහෙම විදාලේ ෆදෙන් වරගින බයක මිකමකි වර මුදකු කමෙක් ගොතුක වෙෆමි වන නුනි වරන් අවහන් නිම්මාදාෆ දාන් ඒ දූකොෆ දාන් ජෙ අලු කමෙක් ගොතුක මි ඔන්නනේ
ege sababutabes war ginawan haygotu emme muhimmu isabekkamu aluganda buneveni hagigatuga aluganda men ifarataka alukan mikura fara Allah subhanahu wa ta'ala rangala ma'rifa ko denegana efanetu Ilah subhanahu wa ta'ala ge haibawantakan aluganda men tasavvur nukuramu Ilah subhanahu wa ta'ala ge kuladummantakama Ilah subhanahu wa ta'ala ge adab ge gadafadakan mikankan aluganda men tasavvur wefa netumaki mi alukama farwa kuda kurma dimawan sababekkama marabboda fene Allah subhanahu wa ta'ala ge haibawantakan aluganda men tasavvur kurave nama aluganda men birwetiwana ilaham urida ilaham urida birwetiwana qiyamat doge ilah subhanahu wa ta'ala mi duniya aluganda men ule duniya qabdatuhu yawm al-qiyamah ilahu ge appula muppuluge tere labban والسماوات مطويات بيمينه هذه إله كان يبلا هين أولو فجس بعد فوق إله كان يبلا جوان مي لون من إله جهابه وأنت كنت تصبره كوربيدان واهك تكمينني هم إله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام إله في وداعتما إدي وداعتيما farubad tajalli wadigatuma ahu farubad kundi wegandi mikankama kimi Ilah subhanahu wa ta'ala ga habawantakan alugonu menna angade kanka nema alugonu men e faratakan alukan kura faratuge kuladumantakama mi inka gadafadawantakama mikankan alugonu menna tasavvur nukurevenya birwerikama besnonna ekan tasavvur kurum bodwa waraka alugonu menna namadu takkurma fasehawan ureden undaguwan namatu khushuwa teriwawar bes bodwegen dan hame yakuga mi fafataki ay mi fada alukan takum mistakun durkura kamin ehme mi raya behegotun juwa kulma behegotun أسفأنا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون رايا جواج السبب مشيطان بين من تيبا من تريق عذاب تريك ما رولي كان بيب مشيادي نماد كرم ما تروهي كرم نماد كرم جملة قتك رايا جوا أدي إنوم بس فافتهكي أي نماد كرما ميستكم دورو كرانة كم على من فافة كتيرة أولى ورك فافتك جنوا ورك نماد كرم فد على كنت تك دورو مج فرصة أن هم يأكو على من نكى دنيا مدالتك هلفا دنيا تك على من ديرولة بيك واك مجوانا دنيا زينة هلفا وبيك واك مجوانا بس مي نماد كرما mi namada farwa tiruma mikankama durwegen hingadan algon mennaki akhiratuge haya bina kurmattaka duniyege ule bayekkama banya emiha muhimmuwane akhirat duwahuga emme furatam enege kankan hisab kureve alukan kura enege majbur kurane nafsu kantatta kurana mes mi duniyeki algon men ulen wettan kamuga dekige huriha mi lazzataka aramaki mika moga dekige alugona menge huriha wes kamaki mika man hadagen ulekama banya hama abadus namad wes adehen alukantaka wes dura gendan shaytan ehma mi alugona mennaki alugona menge beri ilahu rangala danna adi faafatakun durhelefawa akhiratataka duniyega ule beka vejjika moga wa nama alugona menna fasewa namadga terega alugona men dirolo bina kura දැන් අලුමෙන්ගේ මේ දිරුළුම්ගේ තාවල බයිෆහර මම කියන බයිෆරන් රාවාගාර නමාදු තාවල් තෙරෙල්ල ඉෆක නෝවේ මානකි මිගෙන බයිෆරන් නමාදු මි කරවෙනි වගුතු වීම වගේ තාවලුගේ තෙරෙන්ද වගුතු කොළ වීම නමාදු කොල්ලම් වගේ මිගොතක් ගෙන බයිෆරන් බහට්ටා ෆමි කරවෙනි සෝවාලකි නමාදු මි වගුතු වීම කරන් ඔන්න එච්චෙත්තෝ යලොන්න අලුගොන් මෙන්නකි හයගතුග දුනියේග බකි මක්සදෙග්ග لفظة الله سبحانه وتعالى ألوغن من خلق كرب الدنيا فنبي إلها ألوكن كرا إلها ألوكن كو دنيا إله إنجي بقتن أولى آخر الدواه ألوغن من نكي سورج وانتبرين كم غابو متكا
masakke korabege gotuga alugon me duniyaga laffa famiyoni ehemima alugon menge huriha kamebes hayi gotuga binawa anje gotaki me Allah subhanahu wa ta'ala kuranje alukan tatta ege wagutuga barabar ada kurevena gotan alugon menge tawal tarrawa fadden hunna wagutuga ei alugon menge duniyawi kan tatta kuran me onna usul kankan ban jehe namesti vidalu hen ginafara mi kankan hinga gotaki alugon menge masakketta ofiyoge wagututa dembesse hori kankan kon nimunima wagute vima den namad mi annani hagigatu alugon men rawan jehe gotaki namadu wagututaka kommes jaage table tahuga namadu wagutu mi wagutu kuranje namad namada fogdin ehen kankan kuranje mi gotan rawan jehe gotaki mi ekam kos ehne ginatanta kankan hingani yaki mi Allah subhanahu wa ta'ala alugna fennan hunnatik masudan farik alugon lo maccan ela fennan netima ema alugon men beenu ha gota kankan kurani kama sudan namas Allah subhanahu wa ta'ala alugon menge kurimatiga ela hoge sura ga alugon menna fenna kamuga wa nama hama yagi evs miyaku namad ega wagutun dunu Quran e ha bawanta ilahin ilah kema hay gotuga ilah fennan nekkamuga bies ilah subhanahu wa ta'ala algun huriya kam e balla wadigem war rangala huriya kam bes balla wadigem be kankan liyevi ekankan muge jawabu tan algun men denje en hisab kurwen hema e visnu huregen hay gotuga ti vidalu hen me namadu taka jagata baba fedin duniyavi kankan magen ulave ni bes hay gotuga hema mi khulasa ki mi namadaki wagote bima kollan onna echen une ehen kankan qur'ani wagotu bi namadu kuranjin onna wagottoga barabar mi ada kuranjhe kame namadaki sheden by far almenne be fene mi be fulun hama de namadu mi fast kollan misaka bama mendur namad mi fast kollan igos mi asur namad kari wonde beenum wani mi kuda wagut kola terega dinamadu eggadikka kon immadam wege wake mi gota fas kolla tayba fene hama mi rangalu gotetto den misalaka mi gota alon me mi dai mi gotegga mi gota misalaka by far aatiniya korota adan je kam dai mi gotegga mi gota amal kurum mi rangalu gotaka vedanatu mi namadu wagutaki digu wagute demi gemba waguten ehma e bagutu terega namadu koffi kamuga namadu sahhawane namadu sahhawane ekama kwes abadu sandanu ga bahattan je kamaki abadu namadu kurun emme rangalu emme awlabegen bagutaki komme namadu gibes ege kuri kolo e muriha ilmere mas ittifaq wa kam emme rangalu gotaki namadu e namadu ge kuri kolo kuri bagutuga kurun lasnu kuru laskuri ma ega sabun dima eki kankan hore bay farhandam bes netige hingadan laskuri ema abdus namaz waguto ma aku namaz kuru emme rangula hame ya ko mi fa kullan jam muhimmun ko tan ei firhenun go ya tibidalu go ta farga anhan kabulun ge terega masakketto ge hem ule iruga farga laskullan majbur wa ka halt bes asfisdan firhenun nabji ya khassa go te firhenun ki miskita gosgen namadu kuranje be haygotuga firihama ti point alona beno mi firihanu mi hama kommehen wage kike boran jamaata komme hazirwan hama jeheto wage alomenne betto ekama hazir nuwa eves uzuren betto mi firihanu jamaatan hazirwan jehenato eiden ilmeren meduga khilafen ikamin masala bayan ilmeren wajibekam gadekilaba anabba ilmeren ei sunnatekkamuga dekilaba mega muhimmu nukuta algon menna sunnate bunima den hiwa goy bisnega eden kuriyas rangaluwane nukuriyas rangaluwane asu sunnate bunumuge maaneki ei ekankan kuram baru elefawa kanka egota kurashe maaneki sunnate ke bunima mi ei beshalegden tibana nukolli so kewane nuni mi
දෙකොළොව සමහම කංකම එහෙන්නෝ සුන්නතක එකංකං කුරුම බාරු එලිෆවාකකම සුන්නතකේ බුනා ඉල්මු වෙරින්ගේ රායුග හිෆිකමුග විස් රංගලගතකි ජමාඅතදී රංගලගතකි ජමාඅතදී අනික මේ යාම දුවග මේ කංකං හිසාබ බෙල්ලෙවි මීහාගේ වාජිබ කන්තත්තකුම් මේ ෆෝන බද හොරි කංකං ෆෝබද්දාද එච්චකි වෙසුන්නක් කන්තත් එම ජමාත මිස්කිත ෆිරිහනුන් දියුම් ඒ එව්ව ශක්කෙන් ඒ එම්මරංගලු එන් කොම්මර අයෙක් හිෆිකමුග වෙස් ඒ එම්මරංගල දෙන් ඔති මීග වරම හමුන කුතයි වාජිබෙක්කම බෑ ඉල්මරින් දෙකිලවා ඉරුගා ව ඒ කවුලුග හිෆුන් ඒ රායුග හිෆුන් ඒ හැම එම්මෙ බුද්ධිර ගොතක බානේ එමෙ බුද්ධිර ගොතක බානේ දැන් බල්ල අල්ගොන්නන්ගේ මේ ලබති සහාබින් එබේබේ කලුන්ගේ දීරි උළුම කංකං හොරිගොත බලා ඉරුගා එබේබේ කලුන්ගේ ෆරාතුන් ඇස්වෝරි එබේ කලුන්ගේ තෙරේග ජමාඅතුගේ නමාද නැස් නුතිබේ මුනාෆිකුනෝනි මුනාෆිකුකන් මේ ෆාළුවේ බයාම් වෙගෙන් බා මුනාෆිකුකු මෙනුයි ජමාඅතුගේ නමාදන් හාසිරු නුතිබේ මානික එබේ කලු මුනාෆිකුන් ෆාකුර මට්ටක බේනු කුරා ඒ වසීලතකේ මි ජමාත නාරමි හුන් එකත ෆාක සහාබින්ගේ තෙරේග නැතේ මුනාෆිකුන් නෝනි ජමාත නාරමි හුන් නෝලේ හුරිහා සහාබි මසාදේ ජමාත එබේ කලුන් කංකං කුර විගෙන් අලගොන්නෙන්න මේ අමරුවේගම්මනේ එබේ කලුන තබාවම එබේ කලුන් ඊමාන් බිගොත අලගොන්න මෙස් ඊමාන් වෙජ්ජකම ගවන වගුණ කි හිදායතුල් ෆාමිය හැම යාකු එබේ කලුන්ගේ තෙරේග නොහිඟි බලිවෙගෙන් නොහිඟි උලේ සහාබින් අතුලෆිකොග්ගෙන් ජමාතය බගෙනවේ එහාවර සමාලු කන්දිය එහාවර එහෙම ජමාතුගේ නමාද ෆිරිහෙනු දියුම ඒ වරබ්බොඩ බාරු එලිෆවා කම වරබ්බොඩ බාරු එලිෆවා මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහ වඩාගෙන ලෝෆන් සහාබිය මෂහූර් හදීස් as දන්නවනි මේ තිමන් ගේග නමාද කුරුම හුද්දෙන් එදි වඩාගතිව නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබ්බනි ෆුරතම හුද්ද දෙවි ෆුරත හුද්ද දෙම ෆගදෙන් ෆලම්මා වල්ලදා බුරිදාන් ෆෂම ගෝලබ හදීස් කුරා තස්මා නිදා මේ බංගේ ගවඩේ වෙහි ඒ සහාබි දන්නාම් දෙන් හදීස් කුරබ්බනි ඉදන් ෆාජිබ් සහාබි දන්න ආයකේ දැන් හදීස් කුරබනි එහෙම වෙජ්ජෙන් ජාබදේශ එමානකි ජමාත දාශ එමෙ ෆද හදීස් තන් එබෝරේ බාල් බෙන් හදීස් තෝගේ එබෝරි මේ නම් බංගීගේ අඩු යොම ෆෝග ශරයි උසර් කනුලා ඒ නමාද නුගස්විකම ගවාන මේ ඉජාබුනු දීෆිකම ගවාන මේ නෙක නමාද නුවේ මිහවර බාර් රෆවා කමක් එහෙම දැන් මේ සවාබ බෙස් එකන කුරාන නමාද කබරන් 520 ගුණ 27 ගුණ ඉතුරු වෙකින් එබේ හැමල ගොමන්නකි සවාබ බෙරිකමුග වියස් වරබ්බාවර බේනොම් බාමි වරබ්බාවර බේනොම් බාමි එහෙම මේ ෆිරිහෙනුන් නම් හැම එම්මේ අවලා වෙකින් බණි මිස්කිතක් ගොස් ජමාඅතුග බෑර ජමාඅතුග නමාද කුරු දැන් හමාරු මෙන් මේ වරග්ගින බේෆුල් නම කුරන් අදා කුරන් දති නමාද කම වෙකින් මෙදනි අතිස් නමාද එම්මේ බඩ උසරකම මෙවනේ හැම නිදින් හෙලෝ නෝනියම් හෙලන් දතිවෝ mi kamataka me patis namadan alonmenna he lewmataka me kuruvidane kandattaki shaka misaka tajriba mes almen kuruvidane kandattaki kobatu me fatis namadan helumattaka emme muhimmukama ki awahannidu emme muhimmuk haygatuga me algonu menge reganduge kevun ka gadiyakan hadambi maghrib namadu denama deteralmik දෙනම දෙතරේක රේගණුගේ කියවුම් ඒ කාගඩි ඉෂානමතුන් ඇස් ඒ නිදාගඩි එගොතන් අමල කුරාකම වඤ්ඤ අලගොණු හිතුම් එලාමෙන් නැතස් ෆතිස් නමාද ඔගතාහමයි මේ හේලෙවෙන ඔටෝමැටිකුම් බසෙන් දෙන්ගොති එගොතන් මිහාර මුජ්තම අලගොණු දිරුල්ම කන්තත් හුන්න ගොතුම් ෆාරික් ගොන්ද ගොදාන එගොත එකන් කුරා එහෙන්න khasuk maale gole mi woni baawr masake kogge mi uleweni is mima hunna non dogota ehmeje elamus quran gadawade elam to miharu kuren anen miheka elamuge adan helewenya heleweru kurewen de wargina fara helewi fabes
mi Osho oshowe be fare lam kanda da fes e kalkan kam be be fare den am salaka mi niduma kurin e kiyenje zikurta gache barabara kiuma mekan kama samalu umaki sama tedoma mi fasehe kabegenda dem ekimi hunga tajribata hunna ne gotam salaka mi elam kura gade noni phone carry ga bay bimanu utika to je hisab wajjama e gotan we nivvade wen ega badur go teduwegen gos e naga baby manu gotikite erun komisoraka nidi es filuma den itura anekka mi deona faran oshonna ndogo mikal kankan sangol fasehe wegen hinga dana kanne den asu hame ku faafata kunduru heloma me sama hiwe dena kankan de ega onna ekimi hunna ekik hada kankan anake tajriba kore fona me heka fasama emme maagadu hama gotaki avahannidu algon dannawane avahannidu shede malo men terega bay be fulununi bay zuanum vesseba mi waguttange bay heda kore mi namada duru nuni namadu kurma farwa kudakura nuni namadu nukura mi rahmat terinna kigas so arke mi kala rahmat terinna eku mi ulumaki rakkate gotetto nune me gotam ulenama mi kineta almenga malta bahtan je mi rahmat terinna ki ekegge kankan anakaka mi fora nuni mi asaru kura ekegge faratu anahege kankan asaru kura mi hun bay argina far mi har namadu nokon ule rahmat terinta ka ko uleruga eggotaki namadu kura kujjage asar emihun nakuru baragina fara nagalu asar obure noba asar boduwe gendane bay fara egotar rahmat terinna ko uleruga mi namadu kura kujjaye ki mi malama kure kujjake en namadu dati ehma hisabun ay bisnan jehe kame barabboda emhunna ko ulene ton ulene ekamaku mi namadu kujjag ge asar emihunna kura kaman ay rangal heve barabbodu enam sadaka bangi go ayradda tam fennani farage ge teren kujjaku noni de kujjaku noni tin kujjaku yes ene aku dam fashafi kam go wanam ay heve ema mi rahmat terinaki be kamdo samaluan jehe be barabbodu khasako te Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikrun ekkiba kura kama banya efada me ka jehna durwa hema mi ekwerin gengule iruga mi e gengule ekweriya ki ei konkada bayt war buda balanje bayngel men midalwani emi heg akhiratataka akhirata faada enude akhirata faada enude ekweriya bejadur kollashen ena dur kollash e duniyawi faada tammihaku adi diigane ma bodu moltakin wali bena ekama ukhrawi faada libuni haygatuga mi ene faada hagigi faada qur'an hema mi ekwerna ko ulerti vidalo hen namadu nukura ekwerna ko ulumaki ege nurakkahma emi heka koffane kame bay fare bohri hama waragina me kudinna me baddalwe kofita hoga me tankul zuwan kudinna baddalwa ruga emi hun namadan nudve sababuta me bala kiyala iruga maagandu sababaki ekweri maagandu sababaki hama ekwerin efada mi hunna eko ulewu hema waragina fara mi kujja namada farwa kudo kurevi nudevi nuni namadu eggotaka nukurei bay fahara hukur namada ves farwa kudo kureve darajen ebade efade ekwerin gasabu efade ekwerin gasabma mi warabboda samalwan jehe kame qiyamat dohuga miha emme bodan hitama kurane ekkamen ei mi ekweriya enage ekweriya gasabu ena magufurad gandiyo ena magufurad gandiyo hema algon me ekwerin khiyar kuraruga rangalu mi ena akhirat faada de ekwerin ikhtiyar kuranchen shada ni malum ge kurin alon men mi mawdu ham khulasa ko archada ade Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikr kurun mi aswar fula mawdu ge tere ibah ke hay ko talgon me dekewni namaz ge bah ko khutba ge budan mati namaz ge bah ege iturum bes ilah subhanahu wa ta'ala ge handuma kurmattaka waragina kankan kuren misalaka qur'an kiyon komme do hakes mi hakiyawana maki adade kande alaage e adadu e misalaka fote vejja fote edu hakan nimma e gota
kiyawun ginen dhikru adi hama ku henduna hawiruge dhikru takkiyuma adi bes ginen fa fussabun edi dennoma mifada huriha kamakki bismi Allah subhanahu wa ta'ala ge handuma kurunta mi ila subhanahu wa ta'ala ge dhikru kurunta ema algon mennaki abadwes komme halatigges Allah subhanahu wa ta'ala handuma kura ila subhanahu wa ta'ala ge handuma kurumun algon menge duta tevve fa ba ka banjen tevve fa ba ka banjen algon tere ha bargine me hon ulena hama mi kiriyas agut vejjalla ba kiyada nuni mi khala tulun hama takura kolle hunna mi hon ulena rabba algon men bis bi algon menge mi du Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikru kura dulaka hidayatu masalakun astaghfirullah kiyum salak subhanallah nuni la ilaha illa Allah mifada dhikre abadwes takuraruko kiye dulaka algon menge du hidayatu balambi edu tekko fa bahattambi Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikru kurumuga yar henduna habir ge dhikru to ga kan fa hakkollen jenta ei henduna habir ge dhikru ta kimi mi algon men baragina nurakka ta kon salame kodde kam sihura hasadaya espina de mika etan etabawr kamakun mi insana salame kodde zikurtake ege iturab bas misalaka dem bis algon men gami hedun la irwa mi hedun bala irwa mi fakhana banna irwa nikun irwa mi huriya ekikal kantatta ma meduga ebhura zikurta mi wardugen asfa hema zikurta beskiya dasko kiya mi algon men duta ki ay ila subhanahu wa ta'ala ge zikurun tebfa mi duta kan hadafiya eki nurakatakum bisalgum salam begendan algon men ge thawabuge mi tilafen barwegen besdan inshallah adi ay algon men naswaruge badam taka mi magaka bes begendan shukr bada shukriya don program de koltaga adama men mirege program nimala telefona wakilani amen ummidaki hama tibefona mirege program wes itur malumat ke libigen diya kamuga demme akiga bay swal to jawab est telefona me libigen diya kamuga manikas anna hafta ayta dohagire egon ashajjat telefona baddal kullu ummid wakilana almenge program belika mattakar bada shukriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh